kiban tabuh makna lamati tam berzikir la ilaha illallah. Ya. Jadi tuan suruh berikut itu Nabi nekun lah hadis man qala la ilaha illallah wa madda lamaha wa faragha qalbuhu am makna siwaha ghufirat lahu arba'atu alafin minal kabair. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang berkata kalimah la ilaha illallah ketika gekunyan gepedeng bakla naman na tedeng la tedeng la nafi la ilaha illallah la ilaha illallah tedeng la nafi tedeng lam jalalah Allah tedeng illa la ba ilaha juga tedeng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nyen kagekeun ma ka wa faragha qalbuhu am makna siwahu dan ketika dia berkata kalimah la ilaha illallah kosong hatinya daripada makna yang bukan makna la ilaha illallah. Babah kekun la ilaha illallah ate ke makna la ilaha illallah kan ate ke pulain kan babah di meratib ate di menggerabang kaimanan tapi babah di meratib ate dihadirkan makna pu makna yang hadir la ma'bud bil haq illallah la ma'bud bil haq illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi hadilati bagaimana? La ma'buda bil haq la ma'buda bil haq illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya terkecuali Allah. Nyan takun yan nyan kena yang terpadir mana lo aku dalam jut lo bahasa Arab paki dang jet bahasa Arab jet cing bahasa Aceh la ilaha illallah la ilaha illallah latih bagaimana tiada Tuhan kecuali Allah tiada Tuhan kecuali Allah tapi baik tak kebahinan baik inan tamontik tak pemetilen bertamurnolam bersampai berjet lagi tak pegah menakan nyan takkan bisa tanpa latihan harus terlatih hati terlatih lidah terlatih babah ketika babah dikun hati bersambut nyan payah latih payah tak pegat latihan payah tak biasakan nyan kipan cara kaifiat baca nyan kau menyangkut dengan elemen tarikat membaca zikir jadi la ilaha illallah la dari pusat dari yang pusat tapi la tansang ino tapi ba'la pun la ilaha illallah dari ino tapi uta onian tapaling ubahu nun tak kena ubahu mbak belahwi ya kena ba'ati la ilaha illallah la ilaha illallah nyan kupu menan karenanya ada ku hati ino nasihan nas jin hidup bati di pesik weh gedanya maka tak berzikir tak dan kaifiat yang kagatu bak ilmu tarekat cara membaca akan bisa lemah syaitan yang lamati gedanya nyan ke antara lain tuan pegah jadi pertanyaan putra lamati ke hotel kun la ilaha illallah hadirkan makna la ilaha illallah karena Nabi ni pegah wa faragha qalbuhu am makna siwaha dan kosonglah hatinya daripada makna selain makna la ilaha illallah babah dikun
lamati ke pasal makna la ilaha illallah. Nyen pu fadilat ghufirat lahu arba'atu alafin minal kabair, gepampun put ribeboh dosa raya. Put ribeboh dosa raya ampun. 3 dah ke. Ya. Kat. Lalu tuan pegah baca tu menyangkut dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Ipegah legop. Nyan pu uru meratib nyan pu gedebit tamang laiman. Hana Tuhan kagedebit. Kecuali Allah yang na kagedamang. Pu ke uru meratib la ilaha illallah. Nyan tibit tamang laiman kan. Plak plu pu lagi wanan tentang gede. Ya, ke. Ya. Kan lagi tapi ke mana? La ilaha illallah. Tiada Tuhan. Tuhan mana yang terpegahana? Kemudian Tuhan mana yang terpegahana? Yang na Tuhan Allah. Yang hana Tuhan tu Tuhan yang dipikir, yang diwaham lilafai ilahun kena. Tuhan yang diwaham lilafai ilahun kena sang-sang. Nyan yang tak penafi. Karena lafai ilaha, la ilaha, ilaha. Nyan adalah lafai nakirah. Urung buat hidayah. Lafai isim nakirah. Ijih dibi faedah ke umum. Oh takun ilahun. Pu mana ilahun? Al-ma'buda bil haq. Ma'bud bil haq. Yang berhak disembah. Nyan makna ilahun le. Ma'bud bil haq. Oh takun lagi tengok ilahun. Ditem sang-sang jet kele. Jet kena lain. Sang-sang. Yang pegah na lain kan Allah. Yang pegah na lain Tuhan kan Allah, kan rawa Allah, kan Nabi, kan tengku, kan hana kepegah hatanya. Man ya putra si yang kepenafi punya kepegah hana, putra si yang kepegah hana. Atra yang diwaham li drawa lafat ilahun. Karena drawa lafat lagi contoh misalkan rajulun takun. Pemana rajulun? Le orang lelaki. Ketika takun rajulun bermakna orang lelaki, bisa makna lafadznya satu orang, bisa banyak. Lung pilih lelaki, ron pilih lelaki, kan? Jadi itim ke serau, itim ke lele. Ilahun, bak lafai ilahun, jid sang-sang le. Maka waham yang diwaham ke sang-sang na lain Tuhan. Waham inilah yang gepenafi le lanya ka. Menyemenan Tuhan yang sebenarnya nanti pernah filah ya nampu abu pernah lu hana lu ulang negara Tuhan tuh yang tak pegahana Tuhan yang diwaham kena li lafai nakirah lafai lahun karena makna ilahun adalah al-ma'bud bil haq yang disembah sebenarnya. Yang mana ilahun ni? Lafai ilahun, lafai nakirah. Lafai nakirah dibi faedah kepada bisa umum. Itim ke sirau, itim ke lele. Rajulun, pu makna orang lelaki. Sirau api rajulun, lele api je citakan rajulun. Itim ke rajulun je, itim ke rajulun je. Bisa menang. Ilahun, ilahunyan isim nakirah. Diwaham lilafa ilahun jid ke lele ma'bud bil haq. Sang-sang jid le. So pegah yang sang-sang jid le. Lidraw lafai ilahun. Maka waham jid ke le. Waham nyan ke. Yang dipenafi. Yang dipehana. Lilafai lah. Nyan wahamnya nyan dipehana. Buka. Menyewahamnya yang dipehana lela Tuhan yang sebenarnya naik pehana lela hana
kan Tuhan Allah yang nyen Tuhan Allah Tuhan yang butoi-butoina, maka Tuhan yang butoi-butoina hana dipunapi lela, yang dipunapi lela Tuhan yang diwaham kena lain nyo yang dapat hana yang dipunapi lela. Adapun Tuhan yang butoi-butoina yaitu Tuhan Allah yang berhak disembah nyawa hana dipenafi lela. Maka orang takun la ilaha nyan hana Allah yang dipenafi. Nampak bu? Orang takun la ilaha nyan hana Allah yang dipenafi. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang diwaham ke ma'bud bil haq kecuali yang hanyalah Allah. Yang dipenafi lela Tuhan yang dipikir sang-sang kena lain nyo yang diwaham nyo yang dipenafi. Adapun Tuhan yang butoi-butoi berhak disembah itulah Tuhan Allah nyo hana dipenafi lela. Maka mena urang kadang gemeratib la ilaha kerok sudah kuah gemeningai nak kaphe ganyan hana je kepada kaphe. Karena ketika kun la ilaha hana ge penafi Allah kan, yang ge penafi Tuhan yang kan Allah, yang diwaham kena lain Tuhan yang berhak disembah. Inilah Tuhan yang dipenafi lela. Maka walaupun ge kun onan ka meningai ge gak nyan ge hukum ke urang yang mukmin. Nyan ban hai tengku. Ya, oh takun la ilaha illallah putra dapat solat makna la ilaha illallah yaitu pu maknanya la ma'buda bil haq illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi illallah jika kecuali Allah, ya tiada Tuhan yang disembah sebenarnya, la ma'bud bil haq illallah. Yang terlatih la ilaha illallah, la ma'buda bil haq illallah. Ya, nyan beknate kepulain berkenan makna yang buka ate dipikir ke maknanya. Nyan tapasolate kita yo. Nyan tiga kun put ribeboh dosa raya ne pampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bek dan tajam tar. El pura kunnya. Ya, zuk panai zuk cicit piak mentang gede. Mana zuk kagadah kayaknya hana gede le sapu cicit piak juga. Yang mentang sakit yang cicit yang dalam zuk. Ya, jadi meratib berbutoi la ilaha illallah, la tedam, ila tedam, illallah tedam. Allah jelah tedam. La ilaha illallah. Oh tajam takut masa tapi tedang lagi tajam. Menye kamu di Birun ni di daerah Birun ti meratib leh jemaah meratib ti keluarga. La ilaha illallah. Nah tu juga man juga lagi kan. Nah urang lega ke pemulai. La ilaha illallah. Kali kepat kata jam mecut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata jam mecut ke lagi lega pun, tapi mantang tedang bakla, mantang betul. Yang salah tedang li. Ya, bahkan katanya ujung tu kai illallah, 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 illallah. Ya, nyen il mantang ni putra ya. Ya, jadi baik menan tetap ya bebetul la ilaha illallah. Ya, yang ban cara baca yang payah pegah sikit. Ya, karena baik salah baca. La illallah, la illallah, la illallah, la illallah. Tedang mak lali yang salah, yang betul ke ban bertedang mak la. Oh tajam baca, tajam menurut tedang menurut tajam. Ya, baik tapi tedang. Karena menyekagadah tedang lanyan kelina nabi kaji ke lam tahko lam kasam lagi takkan laqad kana nak tedang maklai laqad kana lakum fi rasulillah laqad ka hana takkan
laqad ka kekamanan laqad ka nyen lam tahko pemana ji sungguh adalah Rasulullah uswah hasanah nyen maka meta kun le deng ba la ilaha illallah hana tidang ba la nyen ya teh ke jiet sang-sang ke mana lam kasam je ke mana bagi ban sungguh Tuhan kecuali Allah sungguh Tuhan kecuali Allah menyekakan nafi rogalam la menyekakan li nafi dilekut illa nyen je ke nafi lih illa menyenafi rogalam illa sebut lih illa menyebut rogalam illa nafi lih illa je ke mana pura yang tak pahana Tuhan Allah yang tak pernah Tuhan yang kan Allah kegaraya salah ya maka baca bubutui tajam mana pupu tapi bu tajam butui ya apa ke tajam mana pupu tapi bubutui tajam bet tajam gimana bu tajam butui kan butui tajam ya punya butui tajamnya hana nyam peluang nya butui tajam nya bu tajam butui hana pupu ya punalam kabeh ya lun na lun dengar urang meratib menan nan depan di Malaysia ya hotel lun tuan jak agaknya nyu pegah ke lagi buat ya jadi nyu neduk lah aku nak pegah ni jadi nasiro ahli pukun urun tarikat je deh ya gelempau lagi ke abu nyu asbabul nuzul je le asbabul wurud ya nelempau ke abu di kota tapi hana geduri hana ke depan ya nan ge Usman tapi hana geduri hana ke depan gelempau ge tetet lempau yang wate ge tetet lempau yang menempat sudah urang ide Iban Aceh hana ge pegah Abu Usman kota Kerung Abu Usman kebetulan urangnya na Tengku Usman di kampung ya oh Tengku Usmannya tong lo ngede mengebar te badan Tengku Usman kampung ka gebah ngede tok gede oh kan lagi lempau ya kan Tengku Usmannya kan lenyan lempau lo wa lam kono merempak lam ngaurung lu semai ya gepegah te kadang Abu Usman kuda kerun ya kadang nya ke keun hana lon oh na cibalung gebah te tipluh geja yang truk gede bangga nyan yang lempoi lu nyan yang lempoi lu ya jadi gecok tarekat ba Abu cok tarekat Syatariyah tarekat Samadiyah dan tampil rudo gejak berbakti kena dan tak ngainau hubungan yang ngan dayah Kota Kerung tak ngainau menyebarkan lebih 15 orang Malaysia yang tinggal di Kota Kerung dengan lengkap administrasi titas segala macam kabere ya kan ilegal tinggal ini ya berhubungan jadi siuro nuyojaklah Abu ya dan keluarga gede sang daerah tun di bawah 2000 tsunami sih kalau tsunami ya kalau sang daerah 2008 2000 kurang menan lah jak deh ya lun tuan jak jadi waktu truk gede na baca sama dia pimpin sama dia Abu geduk Abunya yang samping meratib leuronyan cara rawagu wate perempuan mulai redo ke kelagian ya lagi-lagi yang di lu kalau katengap lu hanjir unsur le mesti hadar depan sambung le ya ban